Ibihe byiza reka gusuze kandi nongere kukwifuriza amahoro y'Imana. Tugeze ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka ni 2025. Ngiye gusuza kuri micro nitwa Peter ngo ikaze kuri uyu muyoboro wacu Ijwi TV. Tugiye kwinjira muri iki kiganiro tucyanzikire ku ngingo z'ingenzi z'ikiganiro naguteguriye muri iyi weekend dusoza twinjira mu kindi cyumweru cya kabiri cy'uku kwezi, aho ndi bukubwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye ibiganiro bya komisiyo y'umuyoboro mugari w'itumanaho rya internet mu rurimi rw'amahanga ni Broadband Commission mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yagarutse ku myaka 15 ishize ibikorwa byo kugeza ku batuye isi ikoranabuhanga rya internet byongerewe imbaraga binyuze muri iyi komisiyo. Ndaza kuva kuri iyi nkuru kandi nkubwire ko umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 31 ukomeje kwizihizwa ku isi hose, aho amakominoti y'abanyarwanda agiye ari twaguhitiyemo kukubwira ko abanyarwanda baba mu Bufaransa bizihije umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 31 bibutswa ko ari icyerekezo kigari u Rwanda rwahisemo kandi buri muturage agiramo uruhare rwe ku giti ikiwe. Ndibuze no kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkubwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda uyu ni Ambasaderi Nduhungirehe yatangaje ko nubwo bamwe mu barwanyi ba Fdrl bahinduye imyirondoro, u Rwanda rubafiteho amakuru azifashishwa mu gusenya uyu mutwe w'iterabwoba ndetse w'abajenosideri. Turaza no kwerekeza kubiri kuvugwa ku ruhando mpuzamahanga, aho ndi bukubwire ko umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran uyu baramuza abantu benshi Ayatollah Ali Khamenei yongeye kugaragara mu ruhame nyuma yuko intambara y'igihugu cye na Israel yari imaze iminsi 12 ihagaze ndetse igashyirwaho akadomo ku buryo bwa burundu. Turaza no kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkubwire ko umuherwe Elon Musk yashinze ishyaka rya politike, aho avuga ko rigamije kongera guha ubwisanzure abanyamerika kuko ashinja ubuyobozi muri iki gihugu gukoresha nabi umutungo wa rubanda nkaho nta demokarasi iba muri iki gihugu. Turabyinjiramo byose n'ibindi ntakubwiye muri iki kiganiro, reka nitse gato hanyuma ngaruke tubyinjiramo ku buryo burambuye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitabiriye ibiganiro bya komisiyo y'umuyoboro mugari w'itumanaho rya internet Broadband Commission mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yagarutse ku myaka 15 ishize ibikorwa byo kugeza ku batuye isi ikoranabuhanga rya internet byongerewe imbaraga binyuze muri iyi komisiyo. Ibiro by'umukuru w'igihugu cyitwa Village Urugwiro bikorera ku Kacyiru byatangaje ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye ibi biganiro byayobowe n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ry'ikoranabuhanga mu by'itumanaho ITU yitwa Doreen Bogdana Martin ku gicamunsi cyo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka w'2025. Itangazo ryashyizwe ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter rigaragaza ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye iyi nama mu buryo bw'ikoranabuhanga hagarukwa ku myaka 15 ishize abantu bose bagezwaho ikoranabuhanga binyuze muri iyi komisiyo. Amafoto yashyizwe hanze agaragaza ko abari mu biro bya Village Urugwiro harimo umuyobozi ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda mu biro by'umukuru w'igihugu yitwa Mauro de Lorenzo, Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation uyu ni Madame Ingabire Paula n'abandi. Perezida Kagame kandi afatanya na Carlos Slim kuyobora iyi komisiyo. Mu mwaka w'2022 inama ngarukamwaka ya Broadband Commission yabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Komisiyo y'umurongo mugari w'itumanaho yashinzwe mu mwaka w'2010 igamije kuzamura uruhare rw'ikoranabuhanga mu igenamigambi impuzamahanga mu guteza imbere ikoreshwa ryaryo muri buri igihugu. Mu mwaka w'2015 iyi komisiyo yongeye gutangazwa nka komisiyo y'umurongo mugari igamije iterambere rirambye nyuma yuko umuryango
w'abibumbye wari umaze kwemeza intego zigamije iterambere rirambye. Mpindure ingingo nerekeze mu gihugu cy'Ubufaransa, nkubwire ko abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ubufaransa kitwa Hexagone mu magambo yandi ku batari babizi, bizihije ngo umunsi mukuru wo kwibohora ku Rwanda ku nshuro ya 31. Bibutswa ko ari umunsi usobanuye icyerekezo Kigali u Rwanda rwahisemo kandi buri muturage agiramo uruhare rwe ku giti cye. Ni igikorwa cyabaye ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa Nyakanga, kibera ku murwa mukuru w'iki gihugu i Bari mu nyubako ikoreramo ambasade y'u Rwanda muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa uyu yitwa François yavuze ko kwibohora bidasobanuye kubohoka nk'igihugu gusa, ahubwo ko ari n'umurongo mugari wo kongera kubaka u Rwanda rwakira buri wese kandi rwunze ubumwe nyabwo butari ku magambo gusa. Yibukije abari aho ko tariki ya 4 Nyakanga ishimangira imbaraga n'ubutwari bw'abanyarwanda bashoboye kwigobotora amateka ashaririye banyuzemo bahitamo inzira y'ubwiyunge no kongera kwiyubaka. Yavuze ko ubwo butwari ari bwo bwagejeje abanyarwanda ku ntambwe ifatika bamaze gutera uyu munsi, aho u Rwanda rufatwa nk'ikimenyetso cy'ubudaheranwa ndetse n'igihugu gifite inzego z'imiyoborere zihamye kandi gikoresha neza umutungo w'igihugu mu nyungu z'abaturage bacyo. Ibyo bituma gutera intambwe ifatika mu kurwanya ubukene, icyizere cyo kubaho kikazamuka ndetse n'uburezi bukagera kuri bose. Umujyi wa Kigali nawo wahindutse ihuriro ry'iterambere rya Afurika mu kwakira inama mpuzamahanga zikomeye n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi. Uyu ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu cy'Ubufaransa kiyoborwa na Emmanuel Macron François yatanze urugero kuri shampiyona y'isi y'umukino w'amagare izabera mu Rwanda n'uburyo ari irushanwa rikomeye ku rwego mpuzamahanga kandi rihuza abantu benshi cyane ku buryo bizaba ari amateka akomeye u Rwanda rwanditse ku mugabane wa Afurika muri rusange. Yashimye kandi intambwe nziza ya diplomasi y'u Rwanda n'ubufatanye mpuzamahanga ndetse n'umuhate warwo mu gushyigikira amahoro mu karere ruherereyemo no hanze yako, aho by'umwihariko yashimye amasezerano y'amahoro aherutse gushyirirwaho umukono mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yagizwe mu ruhare n'ibihugu bitandukanye. Avuga ko bishimangira umuhate w'igihugu mu gushyigikira amahoro kuko kizi uko kutayagira bimera. Yasoje ijambo rye yibutsa abari aho ko kwibohora bisobanuye kwigobotora ubukene, akarengane ndetse n'ubujiji. Aboneraho no gushimira abitabiriye uwo munsi bose kuko ari umusanzu ukomeye cyane. N'ibirori byari byatumiwemo abandi banyamahanga n'abadiplomate batandukanye b'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, ndetse by'umwihariko hanagaragaye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Uyu ni umunyarwandakazi uzwi ku rwego rw'isi kandi ukunzwe n'abatari bakeya ku rwego mpuzamahanga, yitwa Madame Louise Mushiki iwabo, akaba inshuti y'abashu ku isi hose kubera ko ni nawe uyoboye umuryango nyine ukoresha ururimi rw'igifaransa, ari naho hava ijambo shu no kuvuga umukunzi. Reka mpindure ingingo nerekeze kandi ku bindi biri kuvugwa ku birebana n'u Rwanda, ariko ndacyari hanze y'u Rwanda. U Rwanda mu matwi y'abanyamahanga cyangwa se mu maso y'isi rukomeje kugenda rugaragara mu buryo bwiza kandi bugiye butandukanye. Twerekeje noneho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ho hari kubera ikiswe Rwanda Convention. Muri iki igikorwa rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, uyu ni Ambasaderi Nduhungirehe, yatangaje ko nubwo bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Fdrl bahinduye imyirondoro, u Rwanda rubafiteho amakuru azifashishwa mu gusenya uyu mutwe w'iterabwoba. Ni igisubizo yahaye umunyarwanda Serugaba Eric uba muri leta ya South Dakota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wagaragaje ko kuko abarwanyi ba Fdrl binjijwe mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Congo, bamwe bihinduye amazina y'amanyarwanda n'ururimi bavuga.
Serugaba wahuriye n'abanyarwanda bagenzi be mu gikorwa cya Rwanda Convention kiri kubera muri leta ya Texas, yagaragaje ko ibi bishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano u Rwanda rwagiranye na Repubulika Demokarasi ya Congo ku itariki ya 27 z'ukwezi gushize, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko abarwanyi ba Fdrl binjijwe mu ngabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo. Atanga urugero kuri Brigadier General Gakwerere Ezekiel woherejwe mu Rwanda ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Werurwe uyu mwaka yambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Ati ariko ayo makuru yose ya Fdrl natwe tuba tuyafite, aho bari n'amayinite barimo, ku buryo kuba barinjijwe mu ngabo ntabwo bashobora kwigira nyoni nyinshi. Bati aba bantu muvuga ntabwo tuzi aho bari, usibye no kwinjizwa mu ngabo z'iki gihugu baninjijwe mu bisare cyangwa se muri wa azalendo. Aba ni abahungu n'abakobwa bo muri Repubulika Demokarasi ya Congo bakora ubwicanyi ku rwego rwo hejuru, bameze nk'interahamwe zakoze jenoside yo mu gihugu cy'u Rwanda mwaka wa 1994. Dumaze kubona amashusho menshi yabo bica abantu bakabarya, ntago ari byo twebwe dushidikanya kuba twabihamya natwe kuri uyu muyoboro wacu. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakomeje asobanura ko abanyarwanda n'inshuti zabo bateraniye muri iki gikorwa ko mu gusenya umutwe w'iterabwoba wa Fdrl hazabanza ubukangurambaga bwo gusaba abarwanyi bawo gutaha mu mahoro. Ati iyo tuvuga gusenya Fdrl nta nubwo ari uguhita umuntu akoresha ingufu, ni ukubanza gushishikariza abifuza gutaha nk'uko benshi batashye bakajya mu buzima busanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Twabiganiriyeho n'abahuza nabo barabizi, ni ukuzareba ako guverinoma y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo ifite ubushake bwo kubasenya. Gahunda yo gusenya Fdrl izakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka warwo n'iki gihugu. Ni ibikorwa bizamara iminsi 90 nk'uko bigaragazwa na kopi y'ayo masezerano. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko aya masezerano azatangira kubahirizwa vuba, bityo ko u Rwanda ruzamenya niba koko leta y'Kinshasa ifite ubushake bwo gusenya uyu mutwe w'abagizi ba nabi w'abajenosideri ndetse wa Fdrl ukomeje kugira ideology ya jenoside muri aka karere ukanayikwirakwiza ahantu hatandukanye. Nyemeranitse gato yansome ku mazi hanyuma ngaruke twerekeza ku ruhando mpuza amahanga. Mu burasirazuba bwo hagati, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'uko intambara ya Israel na Iran yamaze iminsi 12 ihagaze. Intambara y'ibi bihugu byombi yatangiye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa Kamena n'ukwezi gushize, irangira nyuma y'iminsi 12 impande zombi zirasana amanywa n'ijoro, urusoro rutava ku minwa y'imbunda ziremereye. Mu bitero Israel yagabye ku bikorwa remezo bya gisirikare n'ahakorerwa intwaro za nucleaire cyangwa intwaro za kirimbuzi n'ibisasu bya misile byishe abasirikare bakuru barimo n'abagaba bakuru b'ingabo z'igihugu cya Iran babiri n'abahanga mu gukora intwaro za kirimbuzi ni nucleaire. Ni igihombo cyageze kuri Iran ku buryo bwigaragaje ndetse bubonwa na buri muntu wese ku isi. Ali Khamenei, uyu muyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran, yahise ajya mu bwihisho kuko Israel yavugaga ko igisubizo cy'amahoro mu burasirazuba bwo hagati ari uko ubutegetsi bwa Iran bwahinduka rwose. Nuko nguko abi Tel Aviv babigaragarizaga impande zose z'isi ko aricyo gikwiye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yahamije ko yaba Amerika na Israel bari bazaho Ali Khamenei yihishe rwose, bahazi neza, ariko nta gahunda yo kumwica yari hari bari bafite. Ibinyamakuru byo ku rwego mpuzamahanga biri muri ikinyamakuru France 24 byanditse ko Ayatollah Ali Khamenei yongeye kugaragara mu ruhame ku munsi w'ejo hashize, hari tariki ya 5 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka w'2025, ubwo yari mu masengesho. Bivugwa ko yari yaranze kugaragara mu ruhame kubera ikibazo cy'umutekano we mu ntambara
yahitanye abarenga 900 mu gihugu cye, abandi benshi akomereka. Ni ibisanzwe bizwi Israeli nta muhe n'imbabazi bagirira abarwanya n'abanzi babo, bagomba kubihimuraho nta mpuhwe babashyiriyemo. Reka mve mu burasirazuba bwo hagati nsubire mu Burayi nerekeze mu Bufaransa, aho perezida w'iki gihugu Emmanuel Jean-Michel Macron yatangaje ko ikiganiro aheruka kugirana na mugenzi we w'Uburusiya uyu ni Vladimirovich Putin ku nshuro ya mbere mu gihe cy'imyaka hafi 3 yarishize kibanze cyane ku kibazo kizamuka by'ibikoresho by'ingufu za nucleaire, cyane cyane nyuma y'ibitero byakozwe n'igihugu cya Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikangiza ibikorwa remezo by'igihugu cya Iran. Mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cya BFM TV ku munsi wo kwa gatanu, uyu muperezida uyoboye Hexagone Emmanuel Jean-Michel Macron yabwiye abanyamakuru ko icyo kiganiro kibanze ku mishinga y'inganda z'ingufu za nucleaire za Iran ndetse n'akamaro ko gukomeza kubahiriza amasezerano yo kurinda ikwirakwizwa ry'intwaro za akirimbuzi mu isi. Yagize ati, nahamagaye nshaka ko tuganira ku kibazo cya Iran n'akamaro ko kurinda ayo masezerano byari ingenzi kugera ku bwumvikane, kuko n'Ubufaransa bufite inshingano mu kubungabunga umutekano mu karere. Emmanuel Jean-Michel Macron yavuze ko ibyo biganiro byari ingenzi cyane ku gihugu cye, yibutsa ko Ubufaransa n'Uburusiya nk'ibihugu bihoraho mu kanama k'umuryango w'abibumbye Loni gashinzwe amahoro n'umutekano bifite inshingano zihariye zijyanye n'amasezerano ya NPT. Ayo masezerano najyanye no kurinda ikwirakwira ry'intwaro za kirimbuzi. Ibi biganiro bibaye nyuma y'ibitero by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israeli ku nganda z'ingufu za nucleaire n'izindi inganda z'ingenzi mu gihugu cya Iran, byatumye Iran ihagarika ubufatanye bwayo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubugenzuzi bw'ingufu za nucleaire, ishingira ishami kunanirwa kwamagana ibyo bitero ndetse no gukorana n'abanzi b'igihugu. Ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin byatangaje ko perezida Vladimir Putin ndetse na Emmanuel Jean-Michel Macron bemeranyije ko Iran ifite uburenganzira bwo kugira inganda z'ingufu za nucleaire zikoreshwa mu buryo bw'amahoro, ariko igomba no kubahiriza inshingano zayo nk'uko biteganywa n'amasezerano ya NPT. Ku birebana n'intambara yo muri Ukraine, Macron yavuze ko nta ntambwe yabashije guterwa mu biganiro bye na Vladimir Putin, abihuza n'ibyatangajwe na Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko nawe aganiriye n'uyu muperezida ukorera muri Kremlin mu Burusiya ku munsi wo kuwa 4 w'icyumweru turimo dusoza. Ubu bushake bwa Emmanuel Macron bwo kongera kuganira n'Uburusiya buje mu gihe yatangiye kugaragaza impinduka ku myumvire ye ku ntambara, aho mbere yifuzaga ko ingabo z'Abafaransa n'umuryango wa OTAN zoherezwa mu gihugu cya Ukraine, ariko kuri ubu akavuga ko hakenewe ibiganiro byagutse ku mutekano w'akarere bishobora no kwitabirwa n'Uburusiya nk'igice cy'inzira ya amahoro. Reka nsoze kino kiganiro nkubwira ko umuherwe Elon Musk niwe wa mbere mu isi utunze akayabo n'urufito yashinze ngo ishyaka rya politike avuga ko rigamije kongera guha ubwisanzure abanyamerika, kuko ashinja abayobozi muri icyo gihugu gukoresha nabi umutungo wa rubanda nkaho nta demokarasi ihaba. Ni ishyaka ryashinzwe ku munsi wo kwa gatandatu hari tariki ya 5 z'ukwezi kwa Nyakanga, nk'uko uyu muherwe Elon Musk yabitangaje yabinyujije ku butumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X, uru rwahoze ari Twitter. Uyu muherwe yashinje abayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha nabi umutungo w'abaturage, agasanga ibyo nta demokarasi irimo. Ati, mu bijyanye no gukoresha amafaranga nabi mu gihugu cyacu hari ugusesagura na ruswa, bisa naho tuyobowe n'ishyaka rimwe, ntabwo turi muri demokarasi. Uyu munsi dushinze ishyaka American Party kugira ngo tubahe ubwisanzure. Elon Musk kandi yagaragaje ko American Party ari ishyaka rizibanda ku nkingi zitandukanye abona Amerika ifitemo ibibazo zirimo kugabanya imyenda igihugu gifata no kujyanisha igisirikare cya Amerika n'igihe
mu gukoresha ubwenge buhangano. Yavuze kandi ko rizibanda ku kwihutisha ikoranabuhanga cyane cyane mu gukoresha artificial intelligence AI, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, gushyigikira ko abantu babyara abana benshi n'ibindi. Elon Musk atangaje ibinyuma y'umwuka mubi uri hagati ye na perezida uyoboye iki gihugu kuri manda ye ya kabiri, ariko akaba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni bwana Donald J. Trump. Elon Musk amaze iminsi anenga umushinga w'ingengo y'imari ugabanya amafaranga ashyirwa muri gahunda yo gufasha abakene kwivuza Medicaid no kongera inguzanyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihabwa. Kuva uyu mushinga watangazwa, wateranyije aba bagabo babiri, Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'uyu muherwe wa mbere mu batunzi agatubutse mu isi. Ndetse uyu mugabo ahita atangaza ko yavuye mu nshingano zo kuyobora ikigo Doge cyashinzwe na perezida Trump yari yarahawe kugira ngo akiyobore. Iki kigo cyari ikigo gishinzwe kureba ibijyanye n'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gufasha kugira ngo ibashe gukomeza kujya hejuru. Perezida Donald J. Trump aherutse gutangaza ko ubutegetsi bwe buzareba niba bwakwirukana uyu muherwe Elon Musk ufite ibigo bikomeye birimo Tesla, SpaceX ishinzwe ibijyanye n'isanzure, ndetse n'urubuga rwa X, uru rwahoze ari Twitter, nyuma yaho bagiranye ayo akimbirane. Aho inzovu zirwaniye ibyatsi biraharenganira, ariko birashoboka ko ahari tuzabona igisubizo kirambye ku muti w'iki kibazo mu gihe ahazaza. Gusa byarangije kuba official ko American Party ari ishyaka rigiye kuza rigahangana n'abarepublikani ndetse n'abademokrate bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamirange ngushimire we twabanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi w'itariki ya 6 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka ni 2025. Nge nitwa Peter, nkwifurije kugira amahoro n'amahirwe. Ijwi TV, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.